poder kamu. Nah. Maman na kaya kosong sama tindi. Hindi kumiyon do Oy, kosong siya. Hindi tayo Hindi tayo. So, napatinas ang sobar. Ayan, yan. Sumurip yung mga ano ko kanina, bisa. Ya. Salaan ko lihat. Bisa apa? Oh. Koy maguliling ko na. Aman. Madali. Apa judul na tu? Apa judul na? Judul na do basamnya. Oh. Tonoran ka lomba. Kures semua nga. Keluarga ni Barat. Iya. Ona po toro na basa borok ko to. Iya. Jangan dapat. Bagaimana Pak Lembang? Biasa. Oke. Iya. Kapan pulang dari? Oh iya, sudah lama, sudah 2 minggu. Dito tanan. Son dapat ini seven ka. Iya. Mama, joli ko ni mama. Oke, iya. Nah, usul lah kau tante. Nah, usul lah kau. Proyek ini lu. Proyek dulu. Iya, oke. Woi, bagaimana pelaut? Ada lagi pelaut tuh. Oke, pelaut. Pelaut. Ikannya pelaut masih ada? Nanti saya barangkali. Oke, nanti kita pergi tangkap ikannya Banyak pelaut. air di sana bos, tapi Wah, banjir lagi le. banjir lagi. Susah lagi ditangkap. Banyak airnya. Makan pasar, makan surplus. Sekarang masak. Hai, bilang. Hai. Bagaimana bang? Mana nih? Halo, Gemar. Iyan tahu Iyan bilang ke halo sangat TV itu Kepai. Dadah dulu, dadah. ada Oke, Alim Halim. Oke, siang Opit. Selamat siang. tahu ada Iya. Gimana pakai semen dulu teh? Iya sih masih menit. Itu anggota Pak itu. Nah, Saya cari waktu saya pulang dari sana tidak ada Mi. oh tidak ada nih, tapi sudah diperbaiki. Apa? Sudah diperbaiki dulu Sudah toh. langsung gitu. Oh, iya deh. Masuk rumah dia gas, udah dikasih nih bos. Iya, nanti pilih lagi ikannya nyusul le. Kan selalu bilang tapi tidak ada. Iya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa untuk penonton Saran TV yang muslim. Oke, baik, terima kasih. Ya, semoga saudara-saudara kita yang muslim menunaikan ibadah puasa dengan penuh hikmat. Bisa juga nih karena dapat kita itu tanda bangun
Kalau kau janda tua minde. Janda tua itu ngambil Sydney. Oh, ninjo mo lang hindi na. Iya kan. Bina to kan desa ko pesa lan Palati. Oh, teh. Palati apa itu? Oh, mereka nanti baju lebaran teh, hadiah lebaran teh, nak pakai uang dulu. Ah. Oke, terima kasih semua keluarga yang berada di tempat jauh. Marilah kita mengikuti ibadah syukur atas selesainya rumah adat, rumah keluarga besar di Lebara di Topasa, Nyato. Ya. Jadi keluarga yang ada di tempat jauh, di Kandari, di Papua, di Kalimantan, dimanapun berada, marilah kita mengikuti ibadah bersama keluarga di sini. Yang baru-baru dia dokter. Antoni, selamat menjalankan ibadah puasa yang beragam umat Islam. Terima kasih. Bisa mau dorong. Pertama-tama kami mengucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, sehingga kita boleh dipertemukan di tempat ini dalam ibadah syukur. Yang kami hormati Bapak Pendeta, yang kami hormati Majelis Gereja Jemaat Liatung, yang kami hormati pemerintah, yang kami hormati Toparenge, yang kami hormati Kipu Indona, Kipu Ambena, lalanate tundok labutunya may simisa-misainan,
Yang kami hormati semua keluarga Nek Barak, yang kami hormati Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini. Acara yang akan kita lalui pada siang hari ini yaitu pembukaan yang sementara berlangsung. Acara yang kedua ibadah, acara yang ketiga ungkapan hati, dan acara yang keempat penutup. Kita masuk dalam acara yang kedua ibadah. Tabendan tu bisa tabendan tamenani lamai papudian 150 angka misa na angkatan dulu. Yaitu Pak Tunduanta potete sangan nabuang tumangka padadi langi solalino. Narampoi marokomi kama turu-turuan sia kamarampasan demi puang matua ambe sia demi puang Yesus Kristus lan pangantaana pena masallo. Siala peduka kalebi tamak dokomo. Bainan papudian 127. Ia ketai anak puang umbangun itu banua. Ia ketai anak puang kampai itu kota. Mau pa itu karatai pengkarangan na lan puang. Mau pa itu kataku puang belana laung pande. Penyanyi masalah 160 PT. Basa lata perangi siala tananung to karena puang apa dulu demi to may komita palaku patundua kang sembahyang lante kurean sumanga
sisola keluarga lantainan tu marasan mo ki posara opuang. Saya kan umpakendekan kami paapudian, saya kan makkurre sumanga mati kalemi. Kumua belanna paaporayammi tu dadi lako kami. Na kalau penammi tu na rencana teme keluarga. Angki maadin opuang si rampun dan atu totemo pada menomba makkurre sumanga mati kalemi. Si tetena teme pengkarangan tu mangkana posara teme keluarga siya rupa-rupa tu mi papayan lako kalena solanasa. Susidu kato kumabelan na panganta ami siapa kaboro amiri ki maadin si tamu-tamulan attu totemo. Maranukan puang latontong umpasakke kan ni la usisolan kan ni. Anna maadin luming kamelo siya upo melo ta kamenemban iate siya mintu tu acara laki pegau. Na mintuon na tolan na pumalabi sa ngammi ki mo pamasolan asang. Na yatu kadammi laki basa, laki perangisya laki nannong lante kami nomban ki. Kuasay kan opuang den no paki maarin umpahang ite kadammi, lamen dari pentoyan lako kami umpatar ite mi katuan ki. Ya moto papayan mi puang kuasammi lako kami, belan na sadiamo kani la umbase lam perangisya la unnannong kadammi. Lansangan na Yesus Kristus ki masambayang. Amin. Karena puang ku pasak kalamay paapudian patang pulo ayak misa saya lako sang pulo misa na ayak sang pulo pitu saya lako sang pulo karua. Paapudian patang pulo. Lula kona pangalasengo misa apa apudian na tonno daud. Lantuk penangku untayan puang. Na palempay na kale siya na tanan ni mo talinga tupeng kamoyaku. Mangkamo naindekan jong may liku na ni kasanggangan. Jong may buka mapulan. Na popelese tulentekku daw buntu batu siya napabantang tu tengkaku. Ia umpabutu nanian baru dio kudukku misa apa aku dipudian lako kapenom bantang. Buda tahu la untiro itu yan na to anna kabangay siya umposan de puang. Mau pa tuto pasare ka paranuanan na lako puang. Siya totang undampangi tu maapati ramban. Siya to sepang lako kamorangan. O puang ka penombangku. Buda mau tumintu penggauran kalle kalyami mangka mi pogau. Siya mintu una mi pondokan kan tuki pomelona. Tak misa apa maadin di pasi tintiang komi. Yake laku rundunan ni siya laku pokadai tang dikemba amo dibilang. Yatu pemala pengrere siya kande di pemalaran tae mi porai sangadinna mi patotok mo tu talingangku. Yatu pemala di tunup upu siya suruh pengkalo sorang tai miangai. Kukuami, tiromi, rampomo. Nalang tu sura ati lulun dinimo mangka usura itu agangku. O kapenombangku, kuporai umpugoy itu nalan na penammi. Siya yatu sukaran alukmi mandaa ku paribateng. Ku papesanan mo tu kareba kaparanuan lan kombongan kalua ia mo tujona ka malolomi manasa taek utampun pudukku o puang mi isan tu iyan na to. Yatu ka malolomi taek kubunilen lan penangku sangadin na kupokada mo tu ka marususammi
sia kama karimanan lumay kalemi tae ku sambuan lenni tinumbu malambe tu kama sokanammi sia kama naparammi. Ayat 97 melo kemintu to undak akomi umpo parannu sia umpo paiman komi melo kemintu to ungkamali kama karimanan lumay kalemi tontong makada ladi pakasalle tupuan aku te mandasa sia mase-mase apa nakilalai sia nak puang kamu mo patunduangku sia perinding kepala aku daami marempa tolamban oh kape nombangku amin karena puang ta tontong bang untuk mandai siang pokok ilan katuan ta anaden tontong digente to mau pak tamane unan nungita pabenani nang tontong puang panglaku. Ayaan nan pawasantan nina nakuha o puang ka penumbangku Buddha mo tuminto penggoran kalle-kallem ni mangka mi pogau siya mintuuna mi pondokang kantu ki pomelona tai misa apa maadin di pasi tiang komi yake laku rundunan ni siya laku pokarai tang di kembak mo dibilang puntiro siya umpur semanga pak kamasian na buang dari tema pananungan talan atau tema puntiro siya ungkur semanga pak atunduan na buang ya tomatong ko siya silok soranasang tantu nangadikwa kuma parannoki masan nangki kedente may apa marasan di tanga marasan di posara batu maman ikila posara batu di kuah kedente may masalah pergumulan tak alami tak rasakan langkatuan ta naden tau saya pakilalaki naden tau saya tundui ki apa pole era kakek di kuah kumua iya tu patunduan iya tu tangga di kapang-kapang na saya na Buddha temay kada buuto kumwa wah yakin na tayo na tunduina yakin na tayo na maadirin yakin na tayo na saya den tujuan na kada puryang semanga kaparanuan buuto lang penanta siya taso diorandan ni kulta belan na tatiro siya alami mo tumintuon na to na kada taso diorandan di produkta tandana kumwa kaparanuan ta siya kuryang semangata diona paatunduan iya to na tumatuang ko siya silok saranasa manongan na keluarga lantiingan susidu ka to na alami te daw lan pawasan talan atu temo yan na liberalan tu dia na pawasan tanina nani daw o maapudi batu pemasmur urundunan ni dua apa mangka na papayan puang lako kalena na pokada
napokada la kotosenga patonan na kumwa na niduka tosenga untiroi daerah na digwa kumwa na po patendenga sangalin na kumwa anayatu to untiroi turu duka maapurre sumanga jalan na lasusia tulang kasuan kumwa yan na berhasil daripada saporo modino ina na lama apurre sumanga ya lama sumanga duka Sini atau kalian itu berbulan karena susun alam tentu lah sesuatu itu dengan jadi dosi pakaro. Nah papayan lako kamu keluarga besar negara artinya rumah yang di bangunan mangkamilo. Jadi aku di setiap tempat itu pasti beda-beda. Selama saya melayani, melihat itu sangat mulia dibangun. Kemudian kayak kesini tapi saya melihat ini sangat cepat. Sebab dongan lo nak saya kita aku salah nggak dikua maaf bendan. Ya, hanya beberapa bulan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan dari segenap rumpun keluarga, apa ulen duit kemudian semangat atau temo dan pengakuan demi keluarga. Kumabelan apa tudon dari akuan, nada di tuyan atau salah misalnya dari teko, ya para tio lako, sia tapur semangat atau temo. Ya nala diuraikan si misa apalan susi duka mototu napokada daud. Lante Pak Basanta nina na kami makara kumwa tae misa apa maadin di pasi tintiang komi ya kela kurundunan nasangi siala kupokare tang di kemba amola umbilangi coba miduka si tetena te bangunan latu kang raka layate mi bahan-bahan layate mi di kandena layate mi patangaran bintu-bintuna yan na ladi rundunan nasang ladi ko kumuha tae mo tunta lampo kara nasangi tanto mendari pangakuan tato soal nasang manungan na lako keluarga ternyata lampa basanta susidu kaya to tu napokada te Daud batonan na kumuha ya tu dia na puang tu mangkas ya tontong untun duiki ina nga makuasa na tae tu apa misa ama adin ladi pake la unukur di kumuha susi moto malambeena susi moto kapuanna lebih besar dari segala yang kita anggap lebih besar, lebih tinggi dari yang paling tinggi yang kita kenal, yang kita tahu dan lain sebagainya. Na ulen idu kate Pak Basantalan atu totemo kumua belan na natiromo Daud ya moto na pesabian ni apat enang gende bangarito sangarin na situro tema Pak Nandungan takumua na kurre sumanga ya lan Pak Basanta ayat 97 melo ke mintu uto undak akomi umpo parannu sia umpo paiman komi melo ke mintu uto kamali ikama karimanan lumai kalemi tontong makada la dipakasalle tupuan buda cara bisa dipakai dalam katuan tak umpapayan itu yan nate salamisaan nate kama direnan tato temo si sola keluarga salamisaan nate na rencana keluarga besar keluarga nebara tu kasih temuan siapa membantu marasan tak pagolan atau totemo buda poto tu cara bisa dipakai kasal itu dina puang batu umpapayan kurian sumangata pangakuan ta langan puang matuan lan Pak Basanta nina kona koya tu Daud kumua ya teme pemala apang rere siakan de di pemalaran ta emi porai sangadinna mi pama toota komo tu talingangku ya tu pemala ditunupu upu usia sur upeng kalau soran ta emi yangai ta era na diko kumua ya paling kesusitu anjo omo tabo yo boy sirempun menomba anjo omo nadente me pemala apa batonan na kumo ya tumendadi na morok misa ya mo tudio na pena kapatonganan langan uang
di papayan di ulen itu may maarupa-rupa cara dipakai umpudi empakala abi puang matua. Ya, kutole pa situro tema panandungan kumua ya tu kurean sumanga tantu mak kure sumanga aki keren ni temi apa tatiro den ni temi apa tarasakan lan katuanta mandongan na pangakuan kumua tontong maaduren tu dena puang sia susidu katoke di pedalantongan ni te Pak Basan yan na perikop lan Pak Basan tanya kumua umposan de puang matua lan kamandasan batu di kuah umposan de puang lan agan-agan kama parisan ko tanto na alam juga kata mi keluarga kumua ya lan kuren semangat tontong wang duka banget ya mi pergumulan dialami apa karena puang lan Pak Basan talan atu totemo matoto tu dia na Daud umpakendek Pak Pudian belan na misa aka patonganenna kumua lan mintu atu lan mintu agan tontong banga maaduren tudiona puang matua. Susitu Pak Pudian mang kata penenen nina penenen masalo 110 pitu situr ubainan Pak Pudian 20 talu kumua ya puang lan penenen masalo 110 karua kumua puang tontong mendadi to mangala to mangkambi lako kita na pelihara ki na daranaiki na pakamasian lako kaleta tu mintu apa melo tu di paraluinna na pesabian teme keluarga lan atu temo tu yan na to kumua na tundui puang na tuntun puang na sisolan puang randuk domai direncana na karang ina posarai selante atu temo sisola teme tukang na bendan melo susi tu tatiro lan atu tatemo kurre sumang alangan puang atu mintu na to sia tantu kurre sumang aduka lako temi mintu uto na sisalan temi keluarga umposarai temi tukang ladian na melo temi pengkarangan situr utu kabiasan biasa di pokada kumua lama sisipa batonan na kumua belan namang kamelo mo dian na melo mo di sisi melo mo temi pengkarangan belan na di kuah mangka kina tundi pong matua la di patar upato temi senga-sengaan atu direncana ulendi temi apa pura mo dadi lako kaleta tantu mendadi pengalaman ya tonna direncana pasti lako keluarga kumua denduka temi si di opire kelatai kumua lama di siaraka mangka la siluna siaraka ada kekhawatiran tetapi setelah itu karena penyerahan kepada Tuhan dari tiro to temo kumaya hai kuresumanga mangka melo siamu mintuna to mendadi pengalaman annayatu ladi ang apa ya teme direncana si teruna la tapatongan kumua inanga tontong ya tupuang la usi selangki la umpatar itu rencana iya to susidu katola ko kita solanasang kumua pantanden temei Pak kamasian na puang pura tatarima tatiro siata kure sumang adu kalan katuanta lampatar teme katuan pantanden teme usaha pengkaranganta pantanden teme rencana narampo te karana puang ala kita solanasang tanya yaman na teme keluarga lame te batu ariri tapi kita solanasang kumua lata patongan puang tontong la usi solanki la sekarang ki itu mintu kaparaluan apa tena la di tiroman nari kumua uyo na tundi ki puang apala tontong ki ama kure sumanga tandana kumua nang diakui kumua bisa siama adin di posara temi pengkarangan belan na den tuyena pumatua sia ulendu itu yan na to tontong ki umpamadongan penanta kumua yari ki madin mangka umposara belan na puang ari belan na kuasan na ria puang tetap merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan ya moto may mo kami ta padang patar itemi katuan ta tontong bang nasi pas sambayangan layate mi tukang layate mi keluarga kita solanasang la tontong bang ki si pas sambayangan nanalan katuan si teruna pak kamasian na puang la tontong la tatiro la tatarima siata tontong ukresumani amin.
Kami nani Pak Pudian Karua Pulo ng Kasera Pulo ng Karua. Berturut-turut pujian solo dari keluarga dan paduan suara dari keluarga disilakan.
Oke, Wenti, kumbang, mantap ya, oke. Oke, Joel Payung, oke baik. Barbarkan terus. Tidak ada Om Rizal ini kena. Kayaknya sibuk Om Rizal ini tidak muncul. Siapa yang menjaga
Ya may komita tole sumpu puang lan pangimbo sa malele. Ta masambayang. Opuang siya ka penambanki daw suruga. Tontong bangkan rampo mati ikalemi. Umpakendege pa apu di pudian tontong makure sumanga. Siya tontong umpenulon ni temekatuan ki sitaruna. Belan na inang kipatongan kumua ya temekatuan ki. Inang lama adin kiolai. Belan na pa kaboro miri. Mi papayan opuang saya lante atu totemo. Angki ma adinomo untiro maleso itu dia na pa atunduan mi. Panganta ami lako kami. Kumua belanna mi tanding talinga tu dia na pangimboki pas sambayangki. Kima adin sipulung nambai komi lante atu totemo. Sia mangkaduko mo kanni mi ben atu kinanay umbase perangis ya unnannung itu dia na kadammi. Tu unnaraikan siya pakilalakan ni. Kumuyate mi maarupa-rupa pangantami paaka masyammi lako kami. Tu inang lendo ubudanna kumua taekila untiro manay siya untari manay la unikmati manay sangadinna laki kuresumanga mati kalemi maarupa-rupa opuang tumi papayan lako kami susi na pesa abian daw tama apudi lante pabasan kilan atu totemo kumua yang kila usabu simisa ay inang teete me atung kibelan na lendo budan na siya taru ukapuan na. Samari opuang kumwala tontong bangkan ni usabu kada kurian sumanga. Ki kamali. Den no panete me kada kurian sumanga. Tubu utulang me penang kita sidoran dan dipuduki lami tarima opuang. Mi tontong umpasakikan ni saya lako unate kami nomban. Den no pana kami nomban iya tela nakala openammi. Mendadi pemala di olomi sialana polalam berkat lako kami. Opuang siya kapenomban kilan suruga. Kumua susi tu kitiro. Mi papayan lako teme keluarga. Kumua inde banua maarin mangkamelo. Bendan matoto bendan melo opuang belanna pa atundun mi. Randugu diomai na rencana teme keluarga. Na tangaran ni opuang ngapiran atun na lamparanduk ki umposarai. Na tangaran ni temimintu bahan-bahan. Na tangaran ni temimintu kaparaluan. Na tangaran ni temiminda tulan nasisulan ongkarangi. Siya buda patoto na tanga opuang. Apa belan na pasakip akabaro omi belan na penoluan dolo mati kalemi. Analante atu totemo kitiro kumua mangkamelo mo bendan melo mo opuang. Belan na inang kamuri umpasak kay teme keluarga. Pure sumanga opuang nga tuminto na to. Pure sumanga ate may tukang tuna si solang teme keluarga. Ungkarang ite pengkarangan iya te. Siya minto tao mito turo kung papayan nito din na patunduan. Saya lapo upuna siya bendan melo te bangunan iya te. Pasak kay solanasa ngalan katuan si taruna. Kumarin no panatontong banga buuto te may inan. Lana ni umpo penoton ni temi kamanarangan kapaisanan na Diona temi bangunan susi tu bendan lanteinan indete. Namin tuun na to laton tong banga na polalam berkat lako kalena solanasang si sola temin tu keluarga kumaya temi keluarga mendari saluran berkat duka lako temi duka. Opuang siya kapenomban ki daw suruga. Ya temi pengalaman pura natiro na alami temi keluarga si tete na te bangunan iya te. Kumuatan tuminto na to mendari pengalaman luar biasa. Lako kalena solanasang lampatar ite mikatuan siya minto rencana. Kumua manasa ki inang di padolo komi. Lada di melo duka te minto o irencana. Lagan na melo lasilasa te minto o kaparaluan. Opuang siya kapanomban ki daw suruga. Kirin ni te may inanseng alani umpatar ite may tukang tulan ni umpapenoton nito din na pengkarangan na. Kamu duka tula tontong usisalan ni umpatar itu yan na to. Anna tontong mga mendadi to maakamayam mila ko padan na to rotolino. Siya minto na to lana kalo penammi na mendadi saluran berkat Allah ko kalena. Opuang si kapenomban ki daw suruga. Lako te minto keluarga lanteinan. Keluarga ne bara.
umba-umba inan nani opuang pasak kay solanasang. Lain de na te torro, lain de na lu kampung, la dio lu tondok mambela. Kuma pakaburo mi la tontong bang mempayan lako kalena solanasang ni. Lan lu rumah tanggana, lalu pengkarangan sia tanggung jawab tupura miato lako kalena, lalu perjuangan, lalu kalau beran na temi bittiin apa. Pasak kay solanasang puang, kumarin no pa nasusi tu penanian mangkana pesabian dio olomi kumala tontong bang adadi tu dio nakarapasan lante keluarga ke tontong bang komi maadiren ya moto kumua ta esenga ana tulanani umpatutun teme katuan na persekutuan na lante keluarga sangalinna mati man nakalemi anna ya tu na nga penan na sekiang solanasang la tontong bang adadi kumua la tontong adadi kamasandangan karapasan lante keluarga ibarat. Opuang siya kapanomban kilan suruga, kuresumang ate may maadin na rampo lan ato totemo, buuto dumi pira-pira inan. Nayakim arensyani la sule kamu duka la tontong la usisalan ni, na rampo mela sule la koto inan mini umpatorroy. Sangami tontong dipudi di pakala adi. Toma tuangki siya mintu anak ampo tutorora hindi te pasak ki salanasang lan katuan na. Sisiduka to opuang ate may pergumulan. Rencana tumarasan na rencana siya pergumulan tumarasan na tingayo. Kiranuan puang aduka tula tontong umpas sakay. Lan minto na to taeseng ana na padolo. Taeseng ana na satuan sangalin na kamuman na. Iyate mi rupa-rupa usaha pengkarangan. Tupan tan pura miato lako kalena. Den no panatontong bang paranno penan na umposarai. Na kende lulangan na selen na napake umbeite. Minto ka paraluan lan katuan. Siya lan napake tuwa umpudim pagala abiko. Maundangan na opuang kumwa Marian ni temi anggota keluarga tumi pakai duka lalu pakamayan lalan kaparentan lalan kombongan pasak ke solanasang deno pana tontong bang unang karamel itu na tanggung jawab to na polalan ni berkat lako kalena solanasang opuang siya kapanomban kilan suruga sitar una kamenomban ki acara tulaki posar lanti Allah temo tontong kisorong mati kalemi puang tula tontong la usi selangkan ni Siduka tolah ko kami solanasang tumaderen rampos itamu teme keluarga pasak duga kani la umpatar iteme katuan pemala tumangka kisorong pasak kitarimi pun mintu na tola dipake melo lan pengkarangan mi la umbe teme rupa-rupa program pelayanan ya tujuan apa luka leki ada ikan kipake situru upa apoream mi opuang siya kapanomban kilan suruga masambayangkan mati kalemi umpasambayangan ni te tondokki tontong kami opuang umpasakikan ni siya minto temi tomi tumi pake alam te tondok unang karan te pakambayan kumarinop anang karamelo tanggung jawab na angki tontong banga untari may temi berkat la tontong kanirapa alam te tondok ki manaman umpatar temi katuan pa akamasyan ya mo te turanong ki pasambayang ki kuren sumanga aki bebalikan ni tari makan puang belan nasay kisorong mati kalay mi umpote te sangan na pung Yesu tumangko na dekan masambayang laki sa abo pada kumua Wambe kiro suruga ki palakon ni pakalabi tu sekali anna patalo tu perentami anna dari pa aporeami lam terina sisiro suruga bengkang tu sasakan ni alwete siapa deh tu salam udangki susikai magardi salam tu salam tu pakaleki siada ambil orang kan diroso selain narim ni palakan dan alam kan dia kami dalam kamu tu nabi siapa paan siapa melabiran saya amin. Kabendan selanasang pemedai ramai Pak Budian Oke, Adi. yang bisa seratu kono pulang ke Sera kasiluran lan puang Yanto, Paulus, sama Pak Pendeta. Puluran lan
mi tu na kakuan mi siya mahal ko mi umpatali tu na sukaran aluk na puang tontong ko mi ungkure semanga ite mintu pakamasan na puang lako kalemi mi tarima itu na pakamase siya pasakil do mi puang na puang mora umpamasak ke komi siya ungkatirin nai komi na puang mora umparangi komi lindona siya ungkaturu turi komi na puang mora umpatiruang komi lindo masukan na siya umpasirya komi kamarampasa. Amin. Penanya masalo 130 isa unumpui ke Bedong Banta. Oke, baik. Demikianlah ibadah. Oke, Melisa Miko, ibadah di mana ini, Umpit? Oh, di Liatung, di Tok Pasak Liatung. Di dekat dengan patung, dekat dengan ibu kotanya. Ibu kota Liatung. Di Tok Pasak, Pasak apa sana teh? Ya, di Tok Pasak ini rumahnya Kalpin, Bapak Arma, Mama Arma. Oh, sini, ini tontonannya keluarga besar Nek Barak. Gimana nih Seren? Sehat? Sehat. Oke. Puji Tuhan, masih sehat. Seren sehat terus. Sehat terus. Mudah-mudahan Mudah-mudahan sampai apa tak sampai? Sampai mau mengusahakan kita. Iya, kesoti Pak. Oh, iya kan di Soti itu di Kabiri. Di Korea.
Semangat aku tin Indo aku masa Wala ko sa ano. yan di shooting di kabiri kini shooting yun tadi ta. Di pakaboro to kini shooting na. Napada ko ko dolo-dolo pa to. Pembawa ke penumpang, pemilik semangat, sesuai dengan Majelis Gereja Jemaat Yatum Iya. Ini kok malam deh. Majelis Semangat Tuami siaran pelayanan selanjutnya. Kita mendekati acara yang ketiga, ungkapan hati dari keluarga. Disilakan. Mewakili. Oke ada Pak Kalpin. Bos Kalpin. Kurang semangat lah kau pembawa acara tu memberikan kesempatan laun wakili mintu rarabukunna ne bara kukua mekatabe na lako tingayo malabina Bapak Pendeta Penatua sia diaken indete kombongan leatung mekatabe na lako mintu ambe indo to parenge tu makdin mak joren lante atu totemo sia mekatabe na lako mintu to mak parenta la butun na lante tondok la butun na jomay batu pira inan la birakato kukua lako kita bati ampona ne bara kukua salama sitam mumali sidupa kaboro na puang matua si tetena tu kamisaran painan tontong tatoy manda tama dinno ma joren lante atu totemo lako kita mintu masolanasang selama siang lana tu totemo di pokada kumua tanay untimang kuresumanga urande pole paraya si tete na temay painan melo kada melo pentiro melo petamammi tu tatiro siata papayan ulendui anak kampona ne bara randuk jomay tarencana bulan talu tahun 2024 maleso siama siang sambu na pokada sa ngayo kalambuki tuang pandita kumua ulendui kamadiongan painan menolo la koolo malabi na puang matua na tundui ki puang matua te pa rencana sa lako mangkamelo tu tatiro at tu totemo ya mo to kikua kuresumanga lako siuluku papa nanando maluang ba ating painan na ulendui pa rencana na keluarga anayate inan niyate makdin di bangun ni banuan na nebara belan na nola kada rapa kada turu na
masorok tu painan na siuluku papa nanando ki sorong isau tu banua. Kure sumanga to, ta saksikan na tototemo, ta tiro tu banuan na, banuan ta pa padadin na ne bara. Belan na totemo di kuwa kumualo na tukang. Tanay maadok ko sola tukang. Tanay umpamatok ko itu patunduan na po ang matua ulendui to manarang 5. O do siya banua tu tukang kikua kuresumanga lako tukang buda tukang sengsor kayu, tukang sengsor manggaraga banua, tukang ukir, tukang tembok, tukang palapon, tukang listrik, dan duka tu kalolokan na tukang matanga siya mak penunu. Oh. Yo. Jadi gionasang odem pa tukang masak. Yo. Tukang perundun. Yo. Tukang bandoro. Jadi Allah tate oden pisan nang kumacor namang kamacor tu tiang bantuli mangkomi dan nadikuwa kumua on nata pula basi di patama saanang tangnya aku bagianku tu tukang macor pa kukwa kasih keluar keringat iyo payatulah ku pokada mintu taunala katan lantainan indete ulendui kamanarangan pentiro kamaringanan 5 patangaran unggaragay te banoin dete kikwa kuresumanga lako kamu tukang budak komi mi garagay te banuang ki ne bara kuresumanga o mi koy mani kumwa di pasoro mo komi o mbay di pasoro mo tutukang banua pa mesarro kan mani lako mi tang me kaboyo kekiko kuma butung kurang-kurang patialang toh yo iya me to isang harapan na bayangkan to ke lako teto tatanga-tangay kuma bisomo ta gara-gara pa tibungka na sang tu painan melong dari melong temeyapa. Kuresumanga lako mintu keluarga. To sangina, to si pakaboro. Ulendui painan melo na sorong iteme kayu. Lalan na may bau, lado na may tokesan, lado na may patua, ladam na may kadinge, lebani, lainden na tetondok. Weh, maleki malaku na kwa, oyo dendu ka kayungku, kuresumanga to. Bahkan dem patutain na sempat kileleng. Pamikoy manik mambay tak siya mo ipake pelako. Yo. Dempa na pangakui. Dandi mi beti penala tapake pa iya, buda pala tapake. Matumbay belanna, yate may apat at sorong, ta sorong situang lantuk painan, belanna, banuanta, siya sang maneta, siuluta, na senga-senga. Namang kato di sengsor, kuresumanga lako kamu mintu to sanginamelo lante tondo keluarga. Tang mekaboyo. Tamalon nangkai. Narampomelo indete, kuresumanga.
kure sumanga. Na landuka atu totemo kikua ulendui mintu keluarga. Lanteatu totemo kure sumanga lako tuang pandita sisola penatua dan diaken. Tonala katan lante kombongan leatung tu rampong pas sambayangan kan umpenolon nila kolona puang matua. Rampo ton na direncana te banua di pabendan tontong bang makjuren tu majelis gereja si sola te may kombongan si sola te may tondok unangkaran ni te may pengkarangan lante inan indete harapan tantu makjuren ki ito temo mentiro tu matanta tibungka tu painanta dikuakin na lanteat tu lata tingayo lako ya temei painan melo tontong tatoy manda. Harapan yang pertama to painan melo kasi pakaborosan la tontong ki si pakaboro si tandan si toy lima te bati anak kampona ne bahara. Lama jorenan na totemo latang mak jorenan na pakure sumanga na rampo tu keluarga silu ku pito namu itu tak na rampo jolu Papua jolu Kalimantan jolu Mangkasa jolu Palopo lombo nai na penonton ni duka te kegiatan talanteat tu totemo. Ya te kamu mintu keluarga jolu padang mambela ki kokure sumanga mitontong matoto. Susi kami tu makjorel lanteat tu totemo matoto den naupa. Annalanduka te tahun niya te na mangkamelo te may parencana na mangkamelo te may ladiposara no lako te sanga tatiro kumalan ki kamasusan kemang kay token na bisa tapo pu meloy ulendui kurian sumanga te banuanta ikwa wakil presiden Yusuf Kalla lebih cepat lebih baik dikuakin namang kamang kalako te tahun dia bang siamo te takur resumanga na masyang tu tanga atau rencana itu sitaru na ini harapan parallu tu harapan parallu tu kaparanuan di popenggaronto la kolona puang matua anayate may harapan ta maadin terkabul dikoken na mangko moton na ba atu bulan pitu ra ka bulan karuata tolewi mak meseng dete na sundun melo pa dikwa di pokada te lata tanga solanasang ta tontong ulengkapi tuwe ata batu ririn na ne bara kan bisa bang seki si pak kada lalu kumayo bain na biso mo to ta posara oto tu endaran no si taru na kukua mang kameloy manida ko to ta atasule tu toma banua kita takende kelangam banua yo masan nang kikekende kilangan no ne ndo aku ne inet nina tu do na banon na kwe bisa mo pula kendek sanga den dinay mentoy yo kure sumanga to yo pa ya tu kitana keluarga to sanginain dete takendek da ko langan ke bisa mak selfie ki doliu na tako ito la ko keluarga ta kumayo melong mo te banuanta nagaragang ki itu kang painan melo nasang to tamane sule jadi bayagi mo kapang to
Sanga kalandolando mo ti kupokadan na tu kuwa manasu mo tu baine siya manasu mo ta sabara abang mo to ta kampay sekali lagi kukua kuresumanga tu kama jorenanta lantainan indete karampuanta totemo dadi mo banuanta tapi melong itu pa inanta solanasang na ulendui ite banuay yate semakin mempererat kita untuk saling mengasihi, mendukung dalam doa dan pengharapan. Ya moto tu lelian jo may bati na nek bara. Oh, taya te mi anak kampok itu merasan na masikola, masikola komi kina. Oh ya te mi tomatuang ki. Oh tantu dan di mi mak bongi-bongi bang sanga manatamay ko mi wani angin. Sanga masan nang kang kikitiro komite mito matuang ki muy mi matua mo patontong bang komiden mak pakilala ya temi marasan na mo mak jama oh mak jama melo komi na yan na den te may berkat mi da ata kalupay uningaran nito la tapaken na lante banuan na ne bara tula tapake usundun ni meloy uleng kapi meloy o tongan mangka mo te banua dem mo lampuna den nasa mo yaman na mo tuta ito tempat tidur na sola bantal paku kwa deng kumimani itu si den si tanda-tanda mi melong mo te banuanta saya kumia ta nai ta acara ta macara ta si pakaboro. Oh ya to lagunta nina ato penonton ni dako to minanu mandalan ni nang melong tu painan melo melong tu banua kenanay bu tu kadarapa siya kasi pakaborosan salama siang lako kita mintu mas solanasang kurre sumanga nalangan puang di matua. Acara syukur selesainya rumah adat rumah keluarga besar Lebara. Itulah ungkapan hati dari keluarga kepada Bapak. Ucapkan terima kasih, Tuhan terus memberkati. Demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Diucapkan terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir dan selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Acara kami serahkan kepada keluarga. Waktunya makan mintis. Nah. Oke, keluarga dari Tukisan Pak Lembang, Tukisan Pak Lembang Tukisan hadir. Banua akan ndete. Oh iya. Bati Nebara. Bati Lebara. Tuan nih. Iya, teman-teman. Si sama kita tanya kalau kita. Oke guys, kita liput dulu. Ibu-ibu PKK yang sempat diliput tadi. Wah, luar biasa. Oke Om Semu, semakin kanteng. Hai, dadah. Halo semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Sudah apa nih? Iya. Oke guys, manasu berkatu katapi. Manasu tolong katapi. Manasu tolong katapi ya. Oke. Berkat tolong katapi manasu mo.
Wah, sudah masak di dalam. Saya na di raray. Kamu tembak yan. Malah kami may tara kay Banwa. Saya kan niray totoo ka tapi ya. Bab satu. Oke. Nami sama kay Banwa, tesera na kuda bangte. Hindi kayo katapi. Ayo kumabi may kyan. Tapi. Lan na, tama ko mimit. Sawa. Ano nga sa tama? Turun ko na rin sa kawan dito din. Dia boleh es tu nah. Ada boleh yang dingin-dingin. Ini kita jauh dulu bisa. Untuk tidak hujan lah. Iya, itu dingin-dingin dulu bisa betul. Ketu yang tapi sedona. Nanti saya beli itu akan dulu. Yang mereka pada bulan apa misal tu? Ibarat pada bulan apa misal ni nak? Yang deh. Yam te ah. Oh, di pastol lo katapi deh. Pastol lo katapi. Ada pala super depan ni lako. Ay kan ni mo ni dak. Barak panete, sando. Mau apa pergi tu ke siapa? Ke sini orang kah? Mabusan nisa, yate, daiwa. Mabusan na nisa. Di pa bisa. Alenya dua. Dua. Kasi sarat. Kutasan. Oke, bagian pengalalekan sini guys. Weh, halo. Oke. Yang di depan. Di depan mo. Yo. Oleh-oleh dulu. Oleh-oleh. Ah, oleh-oleh tapi tidak mau ikut. Tidak mau ikut oleh-oleh dari sana lah. Oke. Mantap toh. Oke, Pak Pendeta luar Mantap. biasa. Iya. Luar biasa. Keluarga besar Nek Bara. Iya, ada Nek Seren. Ada kapan lo Nek Seren? Ada kapan lo? Oke. Malu Anda pasnya di sini. Kebanyakan. Iya. Ada. Halo. Betul yo lemian om. No kundi ah. Baik pula dit no Kalau orang kampung na. Dulu kok. Malas apa sakit. Mantap metulangan nama jelis. Oh, adanya. Salaman untuk Pak Pendeta nih dari apa minta? Krisyanto Taurus Kinawa perkataan. Oke, ya. Jangan lupa terus. Oke, Pak, ya.
Belum pernah ke tukang ada lah. Bar tu pak tukang. Tukang. Ya tukang adu katanya ini ada le. Pandenuno tu. Pandenuno. Ya kontrak tak. Pande. Ya apa aja kan itu. Iya. Nakapit yung atin sa bago. Oke, aku sese bakar kilo pa. Udah aja. Ya dan saya kesembe itu kelas Indian na saya bang rima cerita. Nah, pada sunat baik. Ada bos ini anak saya. Oh kita masuk dulu Oh iya, tamu Tidak pernah. Woi keluar Mana ni? Lumilong ah. Hindi tinirong ah. Nagpugar kini-kilong ate. Oh, lagu. Oh, woi keluar Kita, woi besar sekali. Berdoa santai ke ya ini sungguh nah, tempat misalnya ini tempat untuk menyimpan jenazah kalau tidak ada jenazah jadi kamar jadi kalau ada keluarga yang meninggal disimpan di sini di kamar ini namanya sumbung. Nah begini kalau rumah raja ya, di dalamnya tidak diukir, hanya di luar saja yang diukir. Ya, sudah ada juga panaponnya, listrik kita juga sudah ada. Jadi fungsi tongkonan adalah tempat mengumpulkan atau tempat menyatukan keluarga besar. Jadi kalau ada acara-acara keluarga seperti acara pemakaman, acara pernikahan, acara syukur dilaksanakan di Tongkonan. Jadi Tongkonan adalah pusat keluarga besar. Ada masalah-masalah yang akan dibicarakan, dibicarakan di Tongkonan. Ya, jadi ini ruang tempat untuk mengadakan rapat keluarga atau hubungan keluarga. Kalau ada juga ya acara lamaran di sini diadakan. Kalau ada juga acara kedukaan, semua keluarga yang dari perantauan tidur semua di sini melantai. Jadi sangat erat kembali kekerabatan dalam keluarga. Jadi sepupu, anak cucu nenek kalau lagi ada acara pemakaman semuanya di sini ngumpul tidur. Kalau tidur di Tongkonan nyaman, tidak dingin, tidak panas juga. Jadi sekarang waktunya kita makan. Balik bulan na kapumisal tayo. Apa iya. Lepas itu kada terong kuto nakuko tak taruan ni otak yo otak kumpul. Tak ada bisa pestu ka terong tu to. Sama kaya taruan ni otak ke otak dia pui. Yan na terong dia pui na taruan ni otak to na kanya terong ta. Gimana kata terong minta teh apa ni malu? Ya to pertama bisa. Dia mati betul le. Na pindono mira. Wala lor ko na boyok. Nala ko pato ni Berlino tu. Iya. Ya ko mana ko mami tira na tasu kita na kan lebe. Apa salah kanan le? Di kuya to motor ko lo ko ki patay na pa ni. Na adalah. Ito basura at ibang say. Nila hindir ka motor ato ano le. Pero na pagki daw. Daripada ka nakademang katagat kulon nali pa. Kaya kita tu apa ro yung nun sa. Iya.
Oke baik. Il uli. Oke. Barat tuh mantap tuh. Ya, yo ini udah share, yo mantap tuh. Nah, Wasirdin. Salam sama ni Adel. Oke, ulan mangkata. Iya. Yan na yamu na puray ni share to, yamu ya to kami to. Oke. Cuci mulut dulu. Iya, pakai apa? Sementara anak-anak dulu dikasih. Oke. Oh, ompit lagi, ompit. Cuci mulut dulu dengan es. Cuci mulut dulu. Es buah. Sakay po des. Sakal ya. Betul na yung sambayan to. Nah, Ada yung sambayan to. nabuwa rin sama yan, nestek pa ya. Sa dia tujuan na kandes ya way yo ayo na kawanapang doon yung may lata tarima ka pelaku patunduan lengan buang tutumang tata sama-sama yang kita oleh makur sumanga mapole poraya mati ulang mala adi ini opuang kapenombangki doh suruga tanda sabi tudion na mama semi pak kaboromi pandaranami pangantami lako kami solanasang mangkamukan mi ben atumelo opuang kinai urangi tudion na kadami pasake tu mi opuang lentek maringami mang kami pake usauran itu dion na kadami pasakelan mintu tengka kede na lan pengkarangan na lan rumah tangga na puang kapenombang kilan suruga usundun itu diona tanda kurus semangat na to maarapulan teh ina niya teh napasak ka tu diona laman na pamatoto na batang kaleki para ko'y kamatotoran o puang na ulendo itame kandes yaway laki tarima natontong kan matoto usoyanan ni tuyo na katuang ki umpataro ite katuan mi kamasyangkan iyadu kateme 5 maaboyo-boyo ungkarang iyo puang kamu la tontong pasake pasulian ni kamatotoran na puang iya mo tetu Korean sumangaki tuki sorong potete sangan na puang ki puang Yesu puang pelaabak kasalangki amin silakan Oke, waktunya kita makan. Halo Om mana oleh dari Australia? Di Konoka di sana. Noka ya. Kenapa kopi jual itu? 2 minggu. Iya. Patalo pergi kampung yang punya oleh na Noka ya nak dalam ko. Bulan mangata salam sama ni Adel muane ya be, ni Adel jana ni bayi ni Clara ya. Oh. Iya.
Yesus. Oke, baik, parokai. Oke. Oke. Dari Rembon, apa? Rantepao. Rantepao. Dari Rantepao. Oke. Mantap Pinto bilang mantap. Oke, mantap, makan. Mari makan. Ayo, kita Mari makan. Sudah. Oke, mirip tuak. Hmm. Oke, silakan nikmati. Nanti lagi tuh satu-satu makan Iya. dulu. Oke ya, media mau diadu ke motor. Tama. Semangat sama Allah. Iya. Oh, benar. Mau Hmm. pakai kumpul. Wala na di pa oh. Iya. Oh. Napira untuk anak-anak. Liatin deh ya. Tarik kan ano. Saya kendo ako ke shooting ako na kabiri na oh. Iya. Nah, itu hindi pa kabor untuk akin shooting nomor ko iya. Oke. Udah bikin deh. Kemana dulu kan mereka main. Bikin deh. Takala mo rin siya proko. Udah siya mi ayan. Oke, Pak Kemar. Oke. Hari Oke ya, tuwek bumudolo ano. Kamu dolo, dapat kumundi. Oh, tayo kami ikan deh ano. Bale ano. Bala-balaan dari Bal kumpul. Bala tasir kumpul. bale tasir kamu. Tayo kami murid tu bale Bala-balaan. bale apa? Bale bulan. Bala-balaan nanti ini. Oh, Apa ni na? iya. May namo sama mo kan na. Kalau kita nunggu apa tak menelpon minat. Oh, susto le, iyo. Untuk apa? Cuma saya itu apa tu mengkui tak pun nak. Iya, susiduka pa abro kumali kalau to, sor duka ikan deh, pa abro kumano. Nah, pay nakaligidu kami to pa abro kumano kuno kami kan Kita kumano. lalu tangga tak menepore tuang medan raka. Iya. Memang. Oke ya. Parok kole. Oi. Ya, oke. Keluarga besar. Makan bersama. Halo Niko. Wah, bosku Niko. Luar biasa. Sini balok Niko, wah. 5 liter di Patunggaran Niko. Weh, 5 liter. Niko. Mantap. Oke. Oh, tadi kuan ya. Oh, oke. Selamat berpuasa. Nah, tak ada ya nah. Magpuasa to na tayo. Berpuasa iyo. Tada puasa Tata City. Ay. Pertama ote Tata City. Pertama dan terakhir. Dua na kanin, dua na buki. Napagod di mabuka dako. Oke, kay sagi bro, lakuan duka mo tayo. Iya. Untuk juga mau makan mie nih. Makan mie. Cuma tidak ada mie. Oke, terima kasih keluarga dari jauh. Kita akan makan dulu. Maaf teman-teman yang berpuasa, skip saja ya.